kaseng Meghalaya People United Front MPUF East Gentil District mendaka sngi ke khat artrik uya yong araja arpoar hapo ke jingelam jong u president usamla kebla ha ke jingadon lang u assistant secretary kaseng usamla kmi ba pawa vice president samla mon merchang bat ki wikit khot kilali ban a ye ke jingtho shak office jong u commissioner of transport East Khasil District Shillong na ke banta bandawa bantung yo motor vehicle inspector MVI ha district transport office cleared jong ke East Gentil District namar kumba ka long menta omdon MVI show ha ke te ke district la kumba riubna AA ha ka jinga kendu jong ke seng yo assistant commissioner of transport East Khasil District ulong bahapo te ke district kalong ka bodon kam e bandon yo MVI na kaliang jong u ulakular ban shimkia ya ka nega kam bat ban IT ya ka nega memorandum jong ka seng how commissioner of transport Meghalaya Shillong na kaliang jong u president ke MPUF East Gentil District uba kershan bla ulong ba ka jingbam don MVI ha ka te ke district ka bu jing e ye ki pat ba ka than ha ka jing e dei bat ka kam kali motor kum jo ru ka bu jing e ya DTO ka te ke district uba ban pet lang ya ka kam MVI ru kum ta na kaliang jong ka seng ka kentu juri ka office rekam jong u commissioner of transport bakan chimkhia ya ka ni ka kam khnang ba ki pat ba jong ka te ke district kinla ban pendep bi ki kam jong ki ha ka jing e dei bat ka te ke tnat district Meghalaya People Reference nilawan ang ba Shillong awan kendo yo commissioner of transport nilai undon ra nilai kendo yo assistant commissioner nila submit yang nomor ba undon yang wilayah po dito ni ke dan naliang assistant commissioner la kular yang ula ong ban pha so commissioner lawan nabar ban tha ban niyo to MVI po DTO tengi naliang jo sengi dawajur kamtam yo commissioner jong transport bapak ya transport so ba pan simkia lam ya kana banta namar nyang ting dan kam hai MVI namar bon ki pa ba ki ban kendo MVI ndre kimyo namar udit ki hap kendo UDTO hamte UDTO bapak ar banta bapak ya MVI bapak DTO yo DTO ra pendo tengi kum baseng ni sutunat namar habdon hino ya habdon ni kam banta yo MVI tengi sutunat namar like kendo astan commissioner la kula rangi ba sale sistem ngana kot sapa so commissioner lawan commissioner labar pancim kiai na menta tengi kimilti ba ni kum basengin numchong klikti ni nang ya chu chkamat ngin sapet hadin chipnai ki nilai por in chipnai ban penyo yo MBI dem yo ni kum basengin wat biang ya kalenti galat kuno ben na marin wat ngkat siking ban kendo biang tambah halor ban betha ban penyo MBI